Katanat pulih putih ke Sarkar Pedeng hak arp kendai turik jemang. Kalapan benar bala pelak ya ke Jela Meghalaya bat ke Nagaland na ke Common University Entrance Test CUET arajar arpusan. U andas ketri kene katanat pulih u Gopesh Kumar. Hak shiti ula pentip ba ke UGC kala depan ay ke jing menjur haloi ke jing kerpat jong ke Sarkar Nagaland lingba ke NTA. Hak bala Shah ke college ke badan ke jing ete hak Jela. Bakin shim admission hak rukom kumba jule da ka put perlait no ya ke jing pentrekam ya ke CUET na ke benta usnem arajar arpusan. Ka UGC kala ai ke jing menjur ya karai bala shim da katanat pulih putih ke Sarkar Pedeng bat menjur ban Shah ban piang kelas ya ke college ki bapen yaso bat ki Central University hak Jela Meghalaya bat Nagaland kata kum kanehu bat ke Nagaland University kat kum kendon penrung kelas kumba jule da ka bapen lait no na ke jing trekam jong ka CUET kata tam na kebunta usnem arajar akusan ong ukurwo. Halor kene ke jing penbena na ke liang menteri rang ba ke Jela ukonrat ke sangma. Ula penpau nang baka X ne ke Twitter da ka boong. Ngas ngokumen shibun ban pentip caki samla pule. Baka jing shim admission haki college ki wapenyaso bat ka Central University ha Meghalaya. La penlait no na ke jing pentri kam ya ka CUET na ke benta une usnem bamenta. Nga ai kuble ya Udharmendra Pradhan Minister Education Government of India. Halor ka jing peteng ban aya ka jing kershan bat songko. La ban kedo baki samla pule ki balet bar yale ya ka exam CUET dangshen kila ya kendu ya ka jing hadien bakalami ka jing kelumar jumun. Kene ke shiti jing penbena kalawan longru hadien baki samla pule kila dep ban lek tho ya ka ne ka exam hakini ki kendiat tayo baladam.